Da li znate šta je to imaginarni broj? Well, sure, we call them complex functions of complex variables. Mi ih zovemo funkcijama složenih varijabli. Oni se koriste u nekim jednadžbama. Sada smo sa filozofije znanosti prešli na matematiku. Doktore Šešelj, kamo idemo? U redu. Evo, ja pokazujem da vi ne znate šta je imaginarni broj. Imaginarni broj je koren iz negativnog broja. Na primjer, koren iz broja 4 je broj 2, a koren iz minus 4 ne može biti 2, nego se piše u matematici 2i, imaginarno 2. Je li tako, gospodine Obešal? Jeste? Dobro. That's what I said. To sam i rekao. Kompleksni, složeni brojevi. Vi to ne znate pa ste pokušali da izbegnete odgovor. Ja sam to rekao. Još jedno pitanje iz fizike. Znate li šta je to Avogadrov broj? No, I don't. Ne znam. A koji broj ima atoma u jednom gramu bilo kog elementa? U jednom gramu mase bilo kog elementa? I don't know. Ne znate, dobro. Znači, vidimo da niste nikakav fizičar. To vas je onda oteralo u sociologiju, ili tako? Idemo dalje. Gospodine Obešal, mogu li tu nešto reći sada? Ne možete tu nešto reći dok vam ja ne postavim pitanje. Kad vam postavim pitanje, onda